ҳамагӣ пас аз 2 ҳафтаи таъсиси маркази миллии протсессингӣ бонки миллии Тоҷикистон намояндаҳояшро ба Русия фиристодааст, то муҳоҷиронро ба фиристодани пул тариқи спитаментбонк таблиғ кунанд. Спитаментбонк ба Ҷамолиддин Нуралиев, домоди раис ҷумҳур ва муовини Бонки миллии Тоҷикистон тааллуқ дорад. тибқи иттилои манобеи паём, намояндагони спитаментбонк дар шаҳрҳои Русия бо муҳоҷирон мулоқот анҷом медиҳанд ва онҳоро ба фиристодани маблағҳо тариқи ин бонк таблиғ мекунанд. онҳо мегӯянд интиқоли пул тавассути Сбербанки Русия ба кортҳои спитаментбонк комилан ройгон аст ва суръаташ ҳам хуб мебошад. намояндагони спитаментбонк гуфтанд, муҳоҷирон метавонанд аз спитаментбонк корт гиранд ва тавассути Сбербанки Русия маблағҳояшонро ба ин кортҳо интиқол диҳанд. аммо ба ин суол ки оё муҳоҷирон метавонанд пулҳояшонро бо рубл ё доллар гиранд ва агар наметавонанд бо кадом қурб мегиранд, посухҳои гуногун доданд. ҳамчунин гуфта натавонистанд ки чанд муддат истифодабарандагони корти спитаментбонк метавонанд маблағҳояшонро ройгон интиқол диҳанд. тибқи иттилои як манбаъ дар шаҳри Воронеж, намояндагони спитаментбонк бо муҳоҷирони корӣ дар як қаҳвахона вохӯрӣ анҷом дода муҳоҷиронро ташвиқ карданд ки тавассути Сбербанки Русия маблағҳои худро ба спитаментбонки Тоҷикистон фиристанд. Бас савол ҷавоб кардем хати шумо. Хай гуфтем шумо агар ҷо омаде шумо ки овар чӣ гап? мега ки пулотуна қати мо равон кине. пулотуна спитаментбонк қати роӣ кине, комиссия намегира. мегум комиссия намегира, хорошо. чанд вақт комиссия намегира? мега ки намедонам. ман гуфтам шумо фреб. шумо аки саки Золотой Корона монополия кара ҳама гирифтагӣ буд. гуфтам молодец. панҷ азана Золотой Корона. зато ба фоидаи халқ буд. хаб када дига намедонам чӣ гуфтам. ман гуфтам ки шумо монополия кадесте не ки ба фоидаи худтон кадесте. ман гуфтам ман шумо нағз медонам шумо селтон чи аст. шумо муҳоҷира назари шумо намегирифт. гуфтам шумо яки гӯш дар сари шумо зад ки бесте ки муҳоҷира пулошон бисёранд. назар да наметобанд. бесте кадоми шумо да савед дод ки биё ҳамин пулаи мо ҳисоб китоб кунем, ҳамин чота бисёр бад омадест. ман гуфтам шумо нағз медонед ки Золотой Корона шумо чашмон тиқ зад ки Корона пула худаш гирифтест. мегӯяд монополия. гуфтам шумо чие? шумо чие? кие шумо? хаб када اومد монополия بود نبود خواست یعنی ایدوهای که بود همه دوال نیای برای چی؟ برای ده خونه ده شب روز ده در ماشین جای کار لبا جلدوی میکنی پول کامیرا میگیرم به مالو. قبلا جمالدین نورالиев گفته بود که مرکزی پروسسینگی با هدف حمایت از منافع مهاجرین تأسیس داده شده است. اما اینک از پاسخهای نمایندگانش که به روسیه رفتند برمیآید که هدف گرفتن این بیزنس را زیر قناتی بانک شخصی خودش سپیتامنتبانک بوده است. یک منبع که نخواست نامش افشا شود به پیام گفت با مشکل زیاد دادن پولهای مردم با ابتکار مرکز نو تأسیسی پروسسینگی و فرمانی مستقیم جمالدین نورالиев صورت میگیرد. داماد رئیس جمهور عمدن گرفتن انتقال ها را مشکل گردانده است تا تواند بانک شخصی و سیستم کارتیش را به میدان آورد و مهاجران را وادار به انتقال پول توسط بانک خودش سازد. پیام از تمام خوانندگانش خواهش میکند در صورت شاهد چنین واخوری‌های نمایندگان نورالиев شدن آن را ثبت نموده با رقم +49 15 16 46 15 947 توسط پیامک رسان‌های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام به ما ارسال نمایند.